Rong tege Baptist Fellowship Jesu Christo kiti kithora jemek mesemeng katalan pon. Lakhain ko ratrok dwar bagori constituency ke parlo rong tege Baptist Fellowship Good Friday mesemeng katalan pon. Bangso jai megalong alisar po mati speaker chopapon ke pastor Harsing Sinar ke kang adong Baptist Church alang lipena joksi jai megasek arna malam than pajirmi ponlo. Fellowship doning ko rainis tame ningarong pensi bangso Good Friday mesemeng talan ponlo. Good Friday lake pirothe dang mune papen ke pajok jia phansi alang li pranchi pilo lasi pirothe dang mune doana pan ningarong arni posi hok ponlo.